Kami pibro kiparojor kilong kami kilong pa kikon samla kilpei bersam ene ka kubor habane kapor hadin kumba arsngi kajing tuat jong kipulen menta kilalam miyawnong penyam yai kena in sa pira lengdo monai badai uto ukna katlai snam hi uba lakum bakla hagajing lang kena kilali kai dang stem hagati kapor kumta hagajing bakla hagajong ulak kumpui bat atat ita ikna insa pira idon hajan kumta kakti jong kal kumta ni i ban hadin ba ilangam jelo yalade ula banmi nakatakapung henrei ita ikna insa pira imla syuban lai katkum nak kipulit naga office jong SP Yuskasihil district uyatu ba hadin balalat tes yotukna kilalap ya kajaka mong haki kejat jong hadin kajing petui ka jong kumta kajing yap jong ite insa piraru katkum kajing tes na ki doktor ki yatu ba dei na kajing kedang lane ngam jawab ba ini sayam kumta une ukna hakano kadur ula plan yakone bau bakata ka Scorpio rongyong kabawan hakata stem kajing kli hakne kapur kami kalong ba yo lese uthok mane don kiba haibu yu minta kajing kli kalong bali tip ban plan ni ketiga jubab hadin baki news kiwan kali kumta nakayang jongki ulit haduk menta kidang tokit banya ya upe kena yo le sedon shalenden halor kajing ya jong ite kena hadin ba upe kena ulut ban jubab kumpo bau bayo ya ka Scorpio rong yong rekstem kumta nakayang jong piperlok pinu ban syapang jong ne sengu ban komen katkum kajing sengu jong pi te insik nupan hagawi video kubeshibun kubeshi jarmu